Wangishi wa Kariuki ni atuthura ndereti guku nenda-ini tutanamurika icio njitikira gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere gutwarana na ithui. Wangishi wa Kariuki ndetigagira gukorwo akiaria maundu maria andu aingi metigagira ku address guku nenda-ini, na nionania marakara make makiria kuri men aria makoretwo magiukirira MC Jimmy Kajim ni undu wa Kajim kuonia mutumia wake wendo on social media. MC Kajim akoretwo akiandika paragraphs ndaihu muno, ici ciothe ikiri dedication kuri mutumia wake Wambui. Na during Mother's Day, Kajim celebrated his wife in a way most men marauga is too much, kana ni aragicambia arume. Wangishi akionekana kwaga kuiganira ona gukenio ni these men aria makoretwo magiukirira Kajim makimwita a simp kana mundurume hingo ciothe no gucuhirira mutumia wake. Wangishi agitetera MC Jimmy Kajim auga andu mareke Kajim ende mutumia wake kanonia mutumia wake wendo in all ways he finds pleasing. Wangishi akiuga these men who are trying to bring Kajim down kana mara complain ni undu wa Kajim kuonia mutumia wake wendo magirire makoro magikofia notes kuma kuri Kajim na makoro makionia atimia ao wendo. Miario ya Wangishi ikionekana kurehe gicanja na debate nene muno guku social media, some makiregana gwitikira na miario ino ya Wangishi wa Kariuki uri urauga this is normal na arume aria maragi complain magirire makoro magikofia notes kuma kuri Jimmy Kajim.